ра шояд дар дунё ҳамин ягон морской флот чи гражданский ва чи военный ба ҳамин флоти Англия наброяд Великобритания. дар ҳамин ҷанги дуюми ҷаҳон мисол аҳволшона бад карданд. Англисо дигар имкон надоштанд мақсад чӣ кунанд, ҳатто Лондона бомбид мекарданд. неки ҷуръат намекарданд ки дар ҷанги баҳрӣ қатъи англичанон ҷанг кунанд, барои шикаст мехӯрданд. аммо вақте ки ултиматум мондан пеши Черчилл гуфт ки агар ҳатто ҳамин Британияро бигиранд, бидроянд, агар ҳамин десант партоянд бигиранд Британияро, мо гуфт дар болои киштиёмо қатъи ё ҷанг мекунем. ҳамун киштиёмо кифоя мекунад барои ҷанг ва ё. дар ҳамун ибтидои асри бистум бузургтарин киштиҳои тиҷориву ҳарбиву ҳамёра дар Англия месохтанд. ҳамин верфҳои калон ҷои киштисозӣ, аз ҷумла дар ҳамин соли 1912 бузургтарин киштии сайёҳии ҳамон замон киштии гражданский бигем, ҳамин киштии Титаника мақсад ки дар Англия сохтанд. ира конструкторош ирландсоанд, ай Северная Ирландия берен аст. шахсе буд бо номи Томас Эндрюс. ёш будааст ин хунобод дар ҳамин бигем аями синни 34 солагӣ шурӯъ кард, дар 38 солагӣ шабакаи ҳамин киштиро тамом кард, халос кард. соли 1912 ҳамин киштиро дар об сар доданд. беҳад калон буд. зиёда ай 2000 пассажир дошт. ҳамон вақте ки ҳамин киштӣ ғарқ шид, зиёда ай 2000 пассажир доштааст. аз ҳамё аллоҳ аълам 1494 таш дар об ғарқ шид. зиёда ай 700 нафараш наҷот ёфт, гирифтан шуд. ҳамин номаш Титаник ба чӣ хотир мекунад? ин Титан аслан ҳамон қавмои пешинае ки беҳад қавиён будану рӯзбаланд буданд, ҳамора мегӯянд Титан. ин ҳамин қавми Од, қавми Самуд будиянд ку аллати лам юхлақ мислаҳо фил билод. худои таоло ба тану тӯши ӯ, ба қуввати ӯ дигар ягон махлуқеро халқ накардааст. ба ҳамин маъно кардагиянаш. ҳатто мехои ҳамон киштӣ ҳамаш ай фулод будааст. оҳан не, фулод специально сталлояй. тамоми трост ба дараҷаи сахт қавӣ сохта буданд ки ҳамон вақте ки ҳамон Томас Эндрюса суол мекунанд ҳамон конструктори киштира, мегӯянд ки то чанд бала ин қувват мекунад. тӯфонои баҳра балқати бо он метангу. ин то чанд бала қувват дорад, наъузу биллоҳ ҳамин гапи куфр мезанад ки ина наъузу биллоҳ ҳатто худо ғарқ карда наметавонад. лутфи ҳақ бо ту муросоҳо кунад, мон ки аз ҳад бигзарӣ расво кунад. моҳи апрел буд, киштиро дар об сар доданд ба ҳамин пассажирош. охир ӯ киштӣ бениҳоят калон будааст. ин плашадкаҳои футбол дошт, ҳатто плашадкаи голф доштааст, теннисбозиш ҷудогона, ин бассейну ин залу дигарша ҳисоб накунед. ин як шаҳр бигем дар дуруи баҳр бигем, шаҳр дар дохили баҳр. бениҳоят киштӣ ба қуввати қавӣ. қудрати парвардигор дар ҳамин сафари якумаш тарафи Америка мерафт, дар як пирях зад. пирях не айсберг мегӯянд, яхи обӣ. дар дуруни баҳрҳо ҳамин айсбергҳо ҳастанд. баъзан аз ҳамон аз Антарктида яки ин тараф Арктика, ай тарафи Арктика ҳамон яхҳои калон канда мешаванд. о вақте зимтобистон мешавад ку ҳамро дар дуруи баҳр шино мекунанд. қисмати асосиш дар зери овай. ӯ боло ҳамин як миқдори андакакшай, як қулачаки майда як метавад, аммо дар таҳт мумкин чанд километр бошад. дар ҳамин як зарба хӯрд, ба ҳамин як зарба ҳамин киштии фулодӣ сурох шид. сурохиш ба ҳадде калон буд ки ҳамун шаб ғарқ шид. ҳамагӣ чанд соат тӯл кашидааст ҳамин ғарқ шавиш. ҳамин байни як чанд соата зери об шид. аз бас ки ҳаво беҳад сарду хунук буд, мардум дар об ҳам киштӣ будааст.
همونجا غرق شدن مثلا 38 سال کشیدن یعنی با مردمی خدمت یا گپی خوب دارن که لقمه را کلون بگی و گپ کلون نزن این خدا بزرگه چون مهربانه تو زمانی که ای حد نگذاشتی از حد که گذاشتی رسوا میتونه خدا واقعا همین خیلی کینوی عشقی کدان شما یکی دلش چرا همین کینوی عشقی شد داری اكو كينو ايرو كينو باخدش البته سيناريو دورا او هم قشنا کنن یا دکومنتال فیلم کنن و کتاب وشو میکنن فانتزی رو وقت میکنن بعد هی انا اگه کس گپوی هم چیه واقعیت هم یکی هم مقصد هم کشتی خرو در بحر در اقیانوس اتلانتیک طریق غرق شد قریب 1500 نفر آدم در همین آب هلاک شده است زیاده 700 نفرش همون کسایی که در چیزا سورشو کردن در کتل لوتکو در زورقو برشو کردن همونو را زنده گرفتن یک کشتی تیجاری میگذشته است همون گرفت شد های بخیموندش در همون درونی او بعضش غرق شدن بعضش خنک شو زد ای خنکی بسیاری او به حد خنک اوکی موی اپریل بود ای اقیانوس اتلانتیک بسیار خنک های همین ای خنکی را میگم اکثرش حضرت مولوی نصیحت کرده است که او پروردگار بزرگ کریم رحیم غفور ستور اما در برابر این جبار متکبر شدید العذاب سریع العقاب بنده را خیلی مهربانی میکنه ریسک روزش مهیا میکنه وقتی از حد گذشت البته همون جزاتش میکنه گناهی هستن که خدای تعالی به قیامت دیگه جزای او را نمیگذاره در همین دنیا خور و ذلیل و شرمنده و عصیان میکنه میپرتوید ولی از خدا ترسیدن در کار آخر که غضب پروردگار بسیار سخت بشود سبحان الله حضرت میگه که باز کن تیب را بخوان باب العلل تا ببینی لشکری تن رو عمل وقتی شریعت نمیفهمی اقلا من کتاب تیب را اما آناتومی را یا بگی ورق بزن و ببین که چقدر اعضای بدن به هم دیگر روزه مسویه زمین همین توروی عصب به هم ایجو میروند اما بچه هم یا جایی که بدن درد میکنه تمام اعضای بدن درد میگیرد تاو میکنی همین ببین که اوکی همه را خدای تو به هم دیگر روزه مسویه زمین کرده است چون که جانی هر جزوی وی است دشمنی با جان آسان که است با کی تو سر به سر میشه با پروردگاری که تو را خلقت کرده است و پروردگاری که پر در دست الله قرار دادی هر کار قدرت دور ای دستش بیاید ای دستش گریخته نتونی با کی 7-8 میکنی پلیدی کند گربه بر جای پاک چیزیش تش نماید بپوشد به خاک همه پشک های مکلف نیست عقل نداره یا جوده که رید دیده ای که بو محکمش میکنه خودش بو برای بیزیب میتوام در چشمش تو آزادی از ناپسندیده ها نترسی که بر وی فتدیده ها در قیسه پوشیدن گناهات نیستی آشکار دست و فیسق و فساد بزنی ای خدا نمیترسی همین خدایی که حاضر و ناظر ای تمام کار و رفتار و کرداری تو آگاه ای هم پروردگار نمیترسی بیندیش از آن بنده پرگناه که از خواجه پنهان شود چند گاه اگر برنگردد به صدق نیاز به زنجیر بندش بیارم بنده وقتی که پیش خواجه اینش گرفت خودش به اختیاری خودش که ناومد او را میبینی که اعلان میکنن رازش کده بسته اخیر میگیرن دست پوچش میکشن میارنش با کیناوری با کسی درسی تیز که از وی گزیرت بود یا گریز آقای سر در بسر کسی ممکن اقلا امکان مقاومت قطعش داشته باشی یا امکان مقاومت هم نداشته باشی ای دستش گرفته بتونی و پروردگاری کارا را کرده نشود کنون کرد باید عمل را حساب نه روزی که منشور گردد کتاب امروز فکر قیامت کرد وقتی که کتاب در دست دادن دیگه ای دست دیگه کار ساخته نیست گر آینه از آه گردد سیاه شود آینه دل روشن به آه همین آینه را بی یا پوفش که حول میگیرش محکم میشود یا صورت نمیبینی
اما اوینه دل بنده با اوه روشن می شود، با نولا، با گریه، با تضرع در پیش پروردگار روشن می شود.